talofa. Wa ufaangoa ile polea. Makaung ua kui kai ai umalwale. Saunoanga ale afionga le ipale mia. Ia ole polea. O le Faamanatu o le ono Tausaga ale vainga fa upufai ale fast. Ia o le ai Faamanatu e Melbourne Aiga fast Aiga. Ia o le pola lea. E wafaiasi ma tuai itai. Ia ona mamau. Ele pe ene hour and a half. E drive vai le mako i kui i kai o mātou o au te nofo i le nof. Ele e tangata e fo i a members sa mawhai o na a wai le pole a ele ko akele. O le ko akele a nai to te sila tu i ai. Ia ino nofo o mai tai a ele i kula le lai kai. Ai o mako e wako. Ia pe o lota whaanono anga ngā whako a kaungu. A kaungu aku. Ia wa umasau no anga ale a fionga le li pale mia. Mai mau fo ila pe a wha fo ilia i se mia o postai. Mo mātou ni e pale mawhainga a whaadungurungu ai. Ia o te fia whailo atu wala ona o tuuina le musika o lo tataina le tanine ia awana ilangona o ngā waiai ianga ia o waiai au copyright i runga o isi au video o lona winga ili o loa lele po o a musika e copyright a o a musika e le copyright o isi la musika pe a whai e ni sele sila fia a o wa amataina la YouTube channel ia wa o lo mafau e fai se YouTube channel o e wi e ia musika o lo fa o lo ia i te tonu o pe a fa pe o e fa ngaina se app ia ele o musika upa ele o musika umai sorry ele o musika umai e allowed ona fa ona play lungo o au video si lungo social media e o me foi langa e fai esi fai titi fai esi fai ke wa kele foi copyright pe ai kolu e copyright i to tonu o le ivas furu aso ona delete o le account ia ona mafuanga le na o fa pe ai e capiele volume o le PC le ka gaming ai mafaiona o replacing isa o fa matalanga la titi ia e winga ile taimi tonu le o taimi tonu alia o le fatua o taunu o ile no foanga o lo faya ile celebration mana ia celebration ia o le taimi tonu fo ile ma taunu watu ia wale se masi o ainga ai sa tutuni le e na le limes futala ia ona o wa faisi fe se fo ile i meo whaingo laulauna ia pa na solve malia ia fia tangata uma ia nei whaapia o se whaafita uli te le ana mia lia wa kuale au whai anga wa silo wa tuai atu wa leitaku ia wa kua ia whaakarikari lai tiki ia solve lo male problem ia ai o te ilua o minga wo ukau musu se wo ukau musu e ki ia musika ia ka mai langa e kusa po o lai pese mai ele live band e ia pese
e copyright fo I upu a whaapea e pese ina e seisi ia po aia po se whaili po se kulupu po se tangata o Tasi ai o upu o se pese e copyright pese lau kengile e suma ole ia ai whaalave mai lua mai toe ina o le isa wita o mai le mea lana ba ai ai lungo le TV ia toe whaawa watu tana noanga ia ona la wa faisife o lolo a strike na wailunga o copyright na strike na wailunga o isia video o lona winga e tataua o na extra careful fo inga a wai e maua lua strike ia ona whaali tonu lua leo o le channel matili tai le channel e iai fo ila ia isi copyright e whaapea mai ele ai se a whaina le channel a ele mawhaina monetize pe a maua se copyright ia o le me whaafitai ai ele o a whaina i le channel ai o le nala nai o ke ia tu sape ele o monetize ia that's fine with me ai a whaina loa le account ona wa yai male strike ona o le copyright ia ona le mana ia le o le vaenga na ai a whapea lava e oso mai le copyright I lungo le video ai wa le monetize ai la le video na ia that's fine with me ele ai se a whaina ia o si tamaita ile na siva mai ia o fia mana awa ia so e fa nga kula o la o video ia e fai mai e sia na fa fia nga matango fie I o luma ia ele a faina la o isi taini e ia inisie e la via nei la o video pe a via ia o nai usola na manai tangata na ia o te whaaititi fo ile ai o ke kaungusu ai whaailoa te le mai o lato fōlinga I lunga wa o videos se vangana lale tangata lava ia ua fia lava ia e sa wai e siva mai I lumo la o kenwa ia ele a whaina lale na ia whaewa watu lea o le tala le nai le mafuanga ua le mawhai ai o na o whaoninga ia musika o le vaenga lea ai whafofonga mai o le a whaangata I sa u whaamatalanga ai le a tatou whaalongolongo atu ia le musika ia just wish me luck ele a whaina ia la o channel I musika ia la wha o la atu mo la whafonga anga ia ai manuia la vale le aso Fanau le fasta na po matano fie mea uma ia e uifu I lava nga a mau e se mai ele uma to ati e se fulu o ngai faisi mau o le mau o fu ino fuanga ma I le kule fai ele celebrity ia ai sa o ke ia matano fie mea uma ia na mau ese ina ua uma ona fai le siva ale mato I tu malo o anoa maalua ia whawhetai I le susunga ia pā vani le suafa ia o ia o le tamali I lava le nei o lo utanga whai I le lango ina o si o mato I tu malo ia whai o whawafonga mai ia nisi o tato tu malo o lango I le whai ngā malo I le mato territory I Melbourne ia tutu mai o to wanganga e so ani malango ina ia si o tato tu malo ai me se lava pe ai mea o mana o mea I fu I le so ania
ale whainga mālo, mantua fui, o sia tātou lava vai wha upu whai al fast. Ia e tele lava inga wha o ngā lava, mātou lava tupe, e maua ini, so e ngā tupe, ia po se, e so soani atu fui, atu bodas, e whai ai lava la tau fofuanga, e la tu tele wha o ngā ina, tupe ale mālo po tupe ale atu no o Samoa. Ia, mea nai, whawhetai ai fo i whaatou whala inga, ale maenga wha uku whai, ia olo o lātou rufi ina le tamau a inga, o le le whaasua i tupe ia ale mālo. E au o i me mana o ni a ia, lātou lava me whai, wha uku whai, ia, se tala le na, ia, whaat. Ia, le nā wa a matanga mawanu mera. Ali si va inga lea. E ai lasi tamaita ai lea. Ai ua mawangu mila. O le wa a makanga whio ai masiva. Ia, ai whaafita i lea mana ia fui. E sia fui tamaita ai o la u camera. Ia uma whai ona sawe e siva mai o uluma. Band po le wha ili o lo tata ina le whawhiwhianga o le taule elea. Si tasi fo i o wha ili o lo o popular lava i totonu i nei Melbourne. I nei Melbourne ia o le taule elea. Te le anga tata i me o whawhiwhianga o as Fanau, whaipoiponga. Ia, so se mea lava. O ke le o mau ki ngoa le. Oi pe ia o le ai o rua ma le wha ili fo ili o le Mount Fau. O le vaenga la le ai ona le Mount Fau. O la tau e ona le keita le ai le o tata le Mount Fau. O le tata tau le elia. Po le sa o ia ngā o le ngoa le wha ili. O le keita. Ia o le keita se fo yo o alo fo yo le atu no ia o e faila le fa ilinga le Mount Fau ia e la marikita le o le si keita fo le va le si keita i Amerika o le keita king falai ia po Mr. Falai manatua o king falai ia po o le tō wha fo ia fi whaaufu o ia whamari tu pea li usa o le ia o le tai fono lea a le mato Melbourne fast ina ia ai mautele o mafuta ai la ona o le i Amerika fu ile vala ulia ile fua Faamanatu ina le fua i Amerika le ala mautele o mafuta ma le afionga le matou tai fono ia o ta tinsina ta mafa ia o te ia o le falai maukeng
O au se lo fia fo ini o falai maukeni, falai isala elu, falai kapisi la poko ia male kapisi fo ile leo le kapisi pack joy. Ia male kapisi o le kapisi vai. Crisp. Le o whapalanginga. O lo fia ia i ngā ko ai ngā falai. Ia whapipi ia kuloa le ia i male falai ku kama. Kamalanga. Ai alua le ili. E lengi ia ai ala le falai isi. Le falai isi vo ile le si moko. O la fo le whainga. Ia o ke manga kua. E le e fisi le meo le pau. Fisi pau le isi. O ngā le o le kingo. O ngā fisi loa lea. Ko kesi la fia o ko. Kele o kaimio ke Atua Samoa. O ke vinga i ua inga. Se faisika ko fala yesi. Faisika ko fala yesi nga. Ke lo le kala. Mai ni uko e Samoa nga mea. Oka. Whapea woi wa ai. Ai esele mangungi o nga mea ai. Ia ka ilo. Nge ke wa o le sikala fai mai. Ia mangungi ai o kou ia wanga e koke ai mea lei o koke le o aiangi ngā mea. O mā kou ia ngi i koe fia o koe mangungi ngā mea o ngi whalai esi. Maka ukia ia se kako a se si ako. Po wa saus kako pese Samoa.
Pefele kenyi flo. Wa vivini banyana fau. Wa kirire ai kiri flo mi alinga malanga i flo sama. Ola. Ni o kale aro le ai. Ese le mangongi o mea ai sama. Ma ngai ai o mea ai sama. Ese ape ake ai fale fuia. Fale enga fuia yo fale kalimaro. Yo mai le aro le ai flo. Stoa mai I falling off floor Manga yan mio le ai Ya Ko ke baba ai le ya ko kilo mai ya Wa koe apena apa ya Ya le tapia floor Ya ukes o misilia o le fia ya pe o le mafuanga na wa o manatu ai o le a fai fa pe atu le video o te mana o lava ia fa amauina ia nei foi fia ia awane i le iloa atu. Floro le sivana ngai kumalo wanoa maalua Ya ulfitalainga na ia tawa tamani la Aiga mai papa puleia ia suafa awala mai matatu le fanga ia ma wa ava tele o mai lo ia ma tele a misi fo un suafa ele o manga kua le floro le na le sa unoa e sila fo le siva a whangaloa. Ia, whamoe sa o tō talia ina fo le malama mai fo i le mafuanga ua Faatuatua ai whapea tato video.
o le anganga moni lava ia o floro ia mawhai ona o tō moni mauina ia mamai moaina fo inisi o vaenga o le whaafiafianga lea o le Faamanatu ina o le onu Tausaga o le vaenga whaupu whai ia e le tatou ainga fast Melbourne, fast family Melbourne o le as Fanau o le tatou vaenga whaupu whai le fast ia whaamalie ina whaamarulua te foi pe a whai ua le whaamalie ina lo loto ia po lo fina ngalo i le taumawhai ngātu o le nei video ia e fesoasoani ai foi i le taumawhai ngā o le channel a sinei lo matua o floro ia o le a se lele ia po se whaali tunu foi o tō moni mauina po sila iai. Ia, whaamali atu, pau lava o le mea o iei le tau mawhainga a fuloro. Ina ia mawhai lava, o na o tu ina atu ia sinei video, ia po ni nai vainga foi, ua mawhai o na o maua, e whaamaui nai, ia le tā ua, o le Faamanatu ina foi, ma le umi talu ona tula i mai. Ia le tatou pāti, ia o le tatou vaenga whaupu whai ale fast. Ia, ai whaawau mai pēa lau mai moa. O taimi, o te tatara noa atua, ia o taimi nā o lo whaafia mai pise fo ia pālangi. Le ai tele ina o vai atu, ia ua copyright mai e ilunga o au video. Ia, e peore popolinga fo ilea. I ke ua tiliti mai e male channel. A o le ai te le ana iaka mia fo ilai wa ia ilunga. E le ai ase mea o iai pe a le monetisation le ngā video. Ai o le pui ngā, ia wane i tiliti mai le channel. Ia ai tato wa sesi atu. Po le ase pise ua taina mai. Ia, ia wa vai aku. Ia wa kakau loko whaanga i ui fo isia maa ua. Maa inga ngare ko asua. Ia makanga i ui e ulu le whara. Facilite. Ia o le lotu fo. Ia, ia, lea ua fo i mai. Wa, ia ua umawha. Ele i uma ua umai. Faisi mamau le mea e. Ia malakoni. Ia le lau whana. Waka ke esfuru ia. O e saru o fōling. Lai wha solo asi pa Samoa. Ia awhai e tō tele i mai mua ina ia nisi o si pa Samoa. Ia whamali e aku wangaluni me whaapu wali ke mua au pepe fo ia lima o le pu e video ni ia ala sa alua fo ili sa alua ngale lau mai ia o lu vai pu malo o whaakas wala ngai le o se sue ngā kupe ia ele o se kausana o si mako wafi o
le Faamanatu ina o le ono Tausaga o le tatou vaega fa'apufa ia le fast. Ia i nei ia le matu aiga i nei Melbourne. Sei se taimia ona we update aku la ia. Pe fia singa se elengi ngama. Ia ai o le mea. E o se mako suenga pene nga whaia ngei. Ai mea fwoi le whai mako wa hae. Ia. Hau se vai nga fwoi la lea i koi fwoi mana. Ia nga iaku le north. Ia o se kako vido na mo le nei afiafi. A mata mai le taimina. Pai malanga kua ia mo le tausi la fia e le whai mo fia ane mea whai awa ina ai le alo whau le atua o manutia i lava ia ola ma whai awa ina a o ia i lunga o ala te tele e ono mai eni whaala ke lave ia ma whai na i fwoi ia le ola marolo ina ia koe whai accessi video system ai whaawau pēna mai mua a wāna i atua o i na tua i le pia i le town o tua le nga mako i hai mamau ke le o le me usa e afu o i ngā e sau pea e kau o mai i malai vāle le wau mako mea ma o le mea e ngofai mako pe ngā le 15 minutes ia wai kau ngolo le waa ia sa vali mai naro piki lau ako ia vili mai loa ia sauro se piki au le wo kau ngolo mai pe kau ia kau ngolo mai o ka vale ia e kau ngolo fo i fafo vale malanga i piki Alonga winga e sau e fa piki mai ole ile pikole nga fa il fa fifia nga nge e lue kula ke alu ese mai e ke sawe ke alu le airport e fa kalila umalanga le mama o ke ya ke mi fo na e ke sa wai la pe fa piki ngo fo yo ai ke sa malai va ale ke malanga senya Oronga winga e pe lima i kula e kakau winga e pui e mai kakau nga tua i le 3 hours e ka winga e o le airport e check in ia wha poporo ale i e malau 2 hours e ke sa wai lunga le awala mai o tiko le anga makoi e le mawhai e aku mamufu ia Faatuatua ai foi ia wa masani anga ko o wa masani foi ma ko e mai ke kele yo polo ke e oni ni fai ngo le tano foi le nga pisai ba nga foi le ia se no ka usanga foi le a pipa Kakova ai se tano isa. Use the right lane to turn slightly right onto Bulleen Road Slip Road, then use the right two lanes to turn right onto Bulleen Road. Monetisation. Fa mo sa. Fa fia ina lo fananga. Right onto Bulleen Road, State Route 42. Ise video ma fai ona tu ile nei fias. Ai fa tu fa ina. Tu fa so fua. Manuia la un fai ngā maroroma. No fat.